So, you know, 7 days to go for Kirby Youth Festival 2021. And then right now I'm here in front of the main gate. And here, my friend Mukrangway and then the lens guy and all the team are making a promo video for this 2021 Kirby Youth Festival. La sikat do kawi fasta me kardom. Peneng mai alilalon pe nili tum heglong ponji la Kirby Youth Festival mate Kirby risunim so ronga je suri hinila ko sia ningkana farman ile tum non sigdang bom non ile tum tame thenglang lo jo non ni daksdo la thengno don ri mate min ger lang sudo la si kadogo ve nili channel mate harmony be YouTube channel long a family mate ile tum do we phane suri suri akardom la pele kurang tu peneng ile tum la Kirby risunim so ronga je ba ile tum dulu na ile tum kai kita ile tum non malam dangom sido nalim tame nang jui nang lang tame non tens kami dan nam to chini lo ni proxy velo 7 days velo 7 days velo ile tum la risunim so ronga je la 2021 farman ile tum non ek long ko ile tum lang long ko la sika dogo ve tame ile tum peneng mang RDGP tu nang ka dogo ve tala bang so aku sama share tame ile tum kapacha thang hello ile tum asai ile tum kapacha thang akenang sor no ile tum non an 47 mate penengan ke 47 an po as 47 hello la pente the biggest and oldest ethnic festival in Northeast India ke la hello Kirby Youth Festival la Kirby risunim surong aja hello la si ile tum la an so itung kapacha thang ke ile tum obi kimi tum hello la si ile tum makenang solo kapacha thang la non pen ka do wis tame non pen pacha thang dun la ni tum tame la solo na li tum tame na claim no lan pe pacha thang ji phan jo la kha arang li tum ke promo video hon su bi bom no puna ke mukrang be Baran guy and then the teams the starter the Kirby starters a team lo na lo alang tum ke la hol team na pen lo ka do wi alang tum la hai lo Penay may injang Ceng bom lo halang ke non ben sama yo. Aduh ipanta ingdeng plikebra proxy Kirby risunim so rong aje along nangaje tongon pet dia pan kado ada cuning rilo lapen lapang so naletum nangidu dia pan kacesik kacedang pindeng support kaciri stame ciri mesen klaim mesen la mesen dia pan tame hirmi pajir kadom Yo lage Jalan sai lapen the Kirby starter kan la tum hela team lo kadom aduh ipanta la hage madu chini lo the lens guy potak de Kirby ali long attokan lo ke chini lo la se chini ne bang dola alang dia lo the lens guy aduh ipanta cuning rilo de nalitum labang sorong aje long wang pen aliro cham pidun lapen mesen alu thui mate kilun ke kan penceng lok kado we dak nali hamster mate jer po kucing ke bang kado we dak wang cetong rapper ra ding ceparong lo nang kado we lapen te ke baje thang ke lapen cetang bang ke la ke lituman lo la ke klem vek nang po lapen aron sido lo lapen un an ke itum pa cetang vek nang po lapen anu tinta arpu do lo bang ke Joro peglo kener tumas da bang po mis ke wayak lu lapen de bini bangke 7 February pini bangke miss ke wae mate Mr. sorry la miss Kirby Youth Festival la pini audition do po single sing acha tai long la si laso alive ke lang manjong ke long ke nane ke non amat taran lang so single sing acha tai long bangke miss ke wae audition kita sama nang lang dun kami non ceng pon po non for five isi la kita non ke ceng pon po la sino gitu bang ke nang lang kami jong si mama la da la so video mate live video tengok ke no itu bang ke nang lang dulu kami audition da free to ho kasi kado be la okorjang aji ke me mate ke thek atu mane sepate du name ake joy pen sepate du lo ko miss ke wae
si audition na free to si pu la pen te peneng mang ke lang mi gi arong du gi Mr. KVF tame audition chengpon po Mr. KVF tame la si la resumar agi ke mi ke thek no te ni ni sisi kamelon on pen chengpon po la si la lo pini ba pading we lo no we tame kaba je thanga ke dang so lo si kado we tame kaba je thanga ke dang so lo itu pini apartment si ni Lang last lang ke so pa ko kardom de kado we tame